khubur ke day bat COVID-19 apa gejala ini mentak sih khat saw tarik ke September 2008 hadu si baje mensni bilang ini kes ki berteman baru mentak sih bilang sispa life pendai pada kini sispa life pendai sispa afisal dan ke East Castles pada kini life pendai kini ki armed forces paramilitary forces và Pakistan kini nak kiwei kategori Ribhoi khat A East Janta Hills A và West Garo Hills B baru kita ki active case ki bangidan lang kelum mentar lang si hajar Ndreus pa Prakundrew pada kini si hajar sispa arfusal Idan ko East Castles pada kini aspa South kini nak ki armed forces paramilitary forces pada traspa Prafusal kini nak kiwei West Castles kat South Southwest Castles Sun Ribhoi sispa laifo pada kini sispa laifo South New kini ki armed forces paramilitary forces but Prafulai kini nak kiwei Khatlang kini nak West Janta Hills sispa Safusan nak East Janta Hills West Garo Hills sispa khandai kufra but nak ini nyuf khandai kini ki armed forces paramilitary forces but sispa khandai nak kiwei Southwest Garo Hills Pra South Garo Hills Arfo East Garo Hills Khanyo but North Garo Hills Kha di case ki balare cover mentara sing bilang nyau pun rew pada kini ki nyau pun rew khat khandai ki din to Ribhoi Sun ki din East Janta Hills South ki din to West Garo Hills but ni South way the armed force paramilitary forces but lai ki din ki way South Fra ki din to East Janta Khasi Hills pada kini khat South ki din armed forces paramilitary forces but life to life na kiwei ki case ki balare kawa hatu mentah baru bilang arhaja sispa sanpuai idoni bakhlat menem start but ki bakhlat baru mentah sini bilang arfunya di tes di pengifat yang samples hadu untuk sini arba jenis ini bilang silap khasam hajar hendak ispa ibe but di bilang negatif bilang silap hadu ispa nyufula test report ke bangidang up bilang kumba hendak ispa refusal but ki baru syaga jalan jeng mentak sini hadu arba jenis ini bilang life and rewajar arsta